Hi all, welcome back to my channel. Sorry for lack of energy. I'm sick as fuck, but I'm making this video because right now I'm full of information and today I might not be. Guys, I'm trying to attend wavy hair, like the good wavy hair. For the tour, I wanted wavy hair like so bad. I hope this works. If it works, I'll do it regularly, not even kidding. Because I love wavy hair. I just saw myself with wavy hair using AI and I was like, damn it. That would be like one of the biggest glow up ever. I wanted the little curls and stuff. So I spent the whole day braiding my hair, curling it up so that I would look good. I'm trying to attend it. This is so tiring at the end. I spent a lot of time waving my hair. I don't think I can sleep in this. See the curls right here? It's looking so cute. I'm like, what? The night before the tour, I plucked out my hair from the braid to see the curls and braid it again in a way that I can sleep. And it was looking good. I felt pretty. I felt like my hair was looking good. I'm so excited. After going to sleep with the new braided hair and waking up with the braids, I opened it, hoping for a beautiful view. But it was not beautiful as I expected, but it was fine. But I could not comb my hair now. बेलुन जस्तो देखिरहेको किनकि मम्मीले मलाई हाइनेक थर्माकोट सप लाएर पठाउनु भयो स्कुल पुग्न पर्ने हो तर मेरो पर्सनल अपडेटमा चाहिँ मैले जुत्ता धोएर हिँड्छु क्या अहिलेसम्म मैले जुत्ता धोएर बसेछु भन्ने सोचेको थिएँ म जुत्ता धोएर हिँड्छु गाइज रिपोर्टिङ लाइभ के भन्छ अरे जुत्ता धोएन She was wearing the earrings given by her sister. Hello guys. Vibing and singing songs. It's so hot in here. Romancing to our guys. Twinning. Got him breakfast and had fun and then. नमस्ते आन्टी म सन्जु नमस्ते आन्टी म नमस्ते आन्टी म नमस्ते आन्टी म एकदम बाक्लो बाक्लो लुगा लाएर मोटो भएको यस्तो गर्न अझै तर म पातली छु बडे मजेदार ओहो टमाटर बडे मजेदार नमस्ते तिमी त लास्ट रहेछ यार जोसको नाम थाहा हुनु पर्ने तिमीलाई मेरो नाम चाहिँ थाहा नहुने कस्तो भोकेन्द्र मुला हो तिमी त बोल बोल साइडमा हाँस्दै बस्छ तिम्रो त म त हाँस उडाउने पात्र त भइसक्यो त ओइ कोसँग हो तिमी भन त अहिले यति राति को साथसँग कोसँग रे भाइसँग हो कुन भाइसँग ट्रिगर भाइ अहिले अनि यति राति भाइसँग किन बसेको गर्लफ्रेन्डले धोका दिएर मसँग कुरा मिलाउँछु भन्ने अनि अहिले यति राति चाहिँ भाइसँग बसेर भाइसँग कुरा मिलाउनु लाग्यो मदरल्यान्डको मै हो के कस्तो नपत्ताको र ल आवाज चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ नि बेबी प्रुभर्टी हिट गरेको नि हुनसक्छ त मैले केटीको आवाज चेन्ज भइहाल्छ त केटाको पनि चेन्ज हुन्छ कस्तो साइन्स पढेको होइन तिमी पहिला साइन्स 10 क्लाससम्म त पढेको त अहिले पो म्यानेजमेन्ट हो त लौ सैनिक आवासीय महाविद्यालय पोखरा कुन सेक्सन थियो सी सी
सी सी सी सी साइडमा को हो पहिला डीमा थियो अनि सीमा भन्नु ल त नि पहिला डीमा थियो अनि त्यसपछि सीमा गएको पहिला म केमा थिएँ रे डी के डी फर डिक सीमा सरी कस्टम किनेन देखो न गाइस कत्रो डल्लो अघि गयो जङ
नेट होइन नेट रोकै टिपे छैन Dan went for Jeep Safari. डल्फिन हो यो चाहिँ टर्टल यो चाहिँ बाहिर ल्याएको होला बाहिर देशबाट अनि यो चाहिँ नि यो क्याटफिस अनि यो चाहिँ नि यो क्रोकोडाइल अनि यो चाहिँ नि यो नि क्रोकोडाइल हो किया है हमने लिखा कुछ तेरे बारे में ऐसे तो लगे कि गुलाब है और ऐसे तो लगे कि गुलाब है बागों में दिल के इन फिजाओं में छाए हो और वैसे हम तो तेरे ही गुलाम हम तो तेरे ही गुलाम हैं बादे सा दिल की तेरी बाजी में जो तू छाए हो डूबे दिलों की क्या नाव बनूं मैं खुद तेरे पाऊं ना आँखों में शायर की फितरत में